Madume. Madume ba tsona tle ke a dumedisa. Le ena monga me ke a go dumedisa. Madume ga pele ka ga di sa ga ope. Go setse go dumedisitse. Le dimiswa ke setlhana yo rra le kone. Mosetsana wa Mokwena. Ka leina ke bidiwa Tumiso. Sekolo ke bona fa kgosi. Ke re monga me se ka ya roro ntatlela sengwe sa ya le naga. That's my boy. That's our boy. Ke a boka tlhaba tsona betso. Taotina wa rena yo tlotlegang. Webo ka bogalo o re etelela pele. Pelo a gago ke a kagiso. Matlhoko a rena wa retsa ka kelotlhoko. That's my boy. That's our boy. Botswana o duma ka boipelo. Ka ena yo tisang phetogo. Re le bana re maemela ka boikanyego. Ka ebile re solofetse English breakfast. Re mo tshepa re mo rata ka pelo. That's my boy. Are rapeleng tsatsi le letsatsi gore a nne le nonofo le lesedi. A tle mo tseleng ya boetele dipele. Botswana e tšhaba e galelelang. That's my boy. That's our boy. Ga ke molele ka seo. Mme ka mahoko ke kalohela. Tla ema ke sa re ke feditse. Ke setele nana gore le tswelele. A pula le nele. Pula. Le ka nna hatshe bagolo ma ke le dumedise mo kgotleng ya lona a ke itse gore motho ha ile a tsile gae a go a toetile kana o tsile gae go raya gore ga ke a etela kwano ke tsile gae mme ke a leboga ke le dumedise lotlhe batlokwa ke bo ke le leboge ke le lebogele dilo di le mmalwa sa ntlha gore re bo re le mmogo ha le tsile ka dipalo tse ke di bonang ke a itumela thata ke a le leboga ke bo ke le lebogele gore ke mongwe wa lona ke nna gone ha thola ke kopana le bangwe ba ntumedisa ba re hello neighbor ke a leboga ka kamogelo eo le lerato le le mphile ke le lebogele gape gore le ne la tsa tshwetso ya gore ha go tele rome mongwe wa batho ba le ne la bona gore ba ka rongwa ya nna mme ke a leboga ka thumo e ya lona
go raya gore ka maemo ke morongwa wa lona. Ha o le morongwa o ha tlase ga ba ba go romileng ka maemo. Ha o ya go ba ba go romileng wa bo ile go tsaya ditaelo mo go bone gore ba go gakolle gore kana ba go romile eng, gore o se wa tloga wa lebala kana wa tsietsega. Ke tletse gone moo gone gantsi ke rata re dumalana dilo tse di motlhogo tse rotlhe re di utlwisisang go tshwana. Thomo e le mphile nna e tswang ko go lona ke bo ke amogela ka ha le gorositseng ka teng, ke gore go na le dilo dingwe tse di le tshwanetseng tse le di ikeleletsang ebile le di ithatela, tse bontsi ja tsone gongwe di iseng di goroge mo goreng di diragale, mme le batla di diragala. Le romile batho, mongwe wa bone e le nna, gore ba diragatse tsone dilo tse le di eletsang le di ikeleletsa le di ithatela ebile le di eleletsa le lehatshe la lona. Tiro ya me ka jalo ke go diragatsa tsone tse le di nthumileng, mme ha o romilwe ga re o tlhaloganye thomo o e tlhaloganye jaaka ba ba go romileng le bone ba e tlhaloganye. Ha go na le ketsaetsego o botse e tlhalosege. Ke tlhaloganya thomo ya me jana gore tsone dilo tse le di eletsang tse le batlang di diragalang re di bitse ka leina le le di tshwanetseng, re re ke ditshwanelo tsa lona. Di tlhalosega sentle ebile di nna le moko go pehela le ka ha molaong tota. Ha re ka di tlhalosa re re ke ditshwanelo, rights. Ha re di tlhalosa jalo go raya gore re bo re di latedisanyana re re mme di tswa kae tsone dilo tse? A di tswa mo go nna? A di tswa mo go goromente? Ke ene a ntseng a eletsa re mo mautlolo botlhokong a gagwe o ka le tlhomogela pelo a le di direla kana le di neela. Go na le ba ba akanyang gore go ntse jalo, ba e reng dilo tse ha di diragala ba bo ba duduetsa puso le ba eteledipele ba tsaya gore ba dira jaana ka gore ba thomoga pelo. Ga ke wa lekoko leo. Ditshwanelo tsa lona ga di tswe mo go nna, ga le di hiwe ke nna, ga le di kope mo go nna, ga le di lopele ebile ga le di reke, ka gore ke ditshwanelo tsa lona. Ga di tswe mo constitutioneng, bangwe ba akanya jalo gore ke ditshwanelo ka gore di kwadilwe mo constitutioneng. Nnyaa, constitution yone mosola wa yone o kala ka gore a e lemoga e bo e dibela ditshwanelo tse. Ga di tswe mo go yone ha e le yone sentle constitution motheo o tshwanetse
o bo o ikaegile ka ditshwanelo tse tota motheo o motona pele ga o re o kwadile motheo tota ke ditshwanelo pele ga motheo ke mokwalo a kere o kwala eng ditshwanelo tse ga di tswe mo motheo o tswa mo go tsone ha re tlhaloganya sonese the source and origin of human rights is not the Constitution. Bangwe ba re di tswa ko modimong ke gore ha go twe botshelo ga bo hiwe ke nna ga wa bo hiwa ke puso e kopana le wena o tshela modimo ke ena go hileng botshelo jo go raya gore ditshwanelo tota bangwe ba sekasiki ba re ke dilo tse di tswang ko modimong mme ka gare medimo ga ke modimo nna ga di tswe mo go nna le ska la di kopa mo go nna le ska la lopela nna gore di diragale lona ka gore ke tsa lona di le tshwanetse le laela baeteledipele gore ba di diragatse taelo ya lona ke yone thomo tumalano ya me le lona re kopangwa ke gore nna ke itamile gore ke a go diragatsa tsone ditshwanelo tse tsa lona ka ha lona le di eletsang di ka diragadiwa ka teng morongwa yo tlhaloganyang thomo o leba dilo jana ke simolotse ha ke ria ke supa gore tse le di bua tsotlhe tse le di eletsang ke tsone tse ba le ba rumileng maikarabelo a bone e leng go di diragatsa mme go kgona le go sa kgona ga bone le go kale ka gore a ba di diragaditse kana ba mo tseleng ya go di diragatsa ha ba ka hapoga ba ikela go sele le itse gore jaanong ba itirela ga bone dilo tse di tlhamaletse jana ditshwanelo tse keng tshwanelo e tona go di gaisa ke yone ya gore o tshele life e ra eng ha re wa tshela re ra go iragala eng ka wena bangwe ba akanya gore go tawa o ntse hale go sena ope o go tshwenyang o innetse hale ebile go sena ope o kgathalang ka gore o iragalelwa ke eng hela gore o tengo ga gona yo gore nsepe wa tshela o siame puso e heditse a ke ro a tshela o ho a o sule nyaga ke aso go sia ya no senka eng gona le ba ba akanyang jalo ba potso e ba e botsang e nnang gore a gona le mongwe yo go kgoreletsang gore o tshele gore nyaga gona ope ke no siela ke beilwe go bapa le bordera kgaolo ke mme o siame ba re go se ka ga botsa gore mme o na le metsi gone ga o nnang teng a o na le dijo a o na le tseo ka itshetsang ka tsone ha ela o le teng o tshela o sa swa go siame jaanong tshwanelo ya go tshela ba ba e ranotseng batlhalehi go na le dibuka tse di kwadilweng ditsheko tse di sekilweng ba re tshwanelo ya go tshela e raya gore o bo o na le seo o itshetsang ka sone go na le ditlamelo tsa gore o tshele le gone o bo o tshela botshelo jo bo nang le seriti ha o ntse jalo ke gone re tla reng wa tshela go raya gore go na le seelo go tshela go na le ka gare ka go kalang ka teng ha o tshelela mo lehumeng o sena dijo go senang
sena boroko o le ho tota wa bo sa tshele go tshela ha puso e tlhoahetse mme ke dumela gore e tlhoahetse e tshwanetse e tlhomamise gore o na le seo tshelang ka sone ke sa ntlha sa bobedi ke gore yone tikologo e o tshelang mo go yone e bo e le tikologo e go kgontshang gore o tshele botshelo jo bo nang le seriti ke gore go nne le kalahi e seng kalahi hela ya boleng jo bo go godimo thuto ye o e neelwang kana ye e neelwang bana ba gago e bo e le thuto ya boleng dilo tse re ka di kgaoganya ra hologa le tsone jang gore ha re re thuto e ke ya boleng a re ra go le kago hela ke le ka botsa potso ko parlamenteng ke re ha re re selo ke sekwele go lo mo re go bitsa sekole re ra go diragala eng go na leng mo teng a re ra ka go hela ena le difenstere le ditilonyana go bo go hedile re ha ntse ana go na le tishara e eme ha go mo ke sekwele re heditse ha go ntse jalo kana go na le seelo sengwe boleng jo re tshwanetseng re ha re re sekwele mo Botswana re ra go ntse jang re tshwanetse re ipotse dipotso tse di botlhokwa ka gore ke ta emela ha ke re kgosi ke sekwele se teng hale a matitšhara ba lekane a dibuka di teng a go na le ditilo tse di lekaneng mo ga gore sepe ka go ke ya ke re la e bona e kwadilweng ko nte kgosi primary school ke sekwele kana re tlhodumele re re ha go sena ditlamelo tse di ntseng jana go lo mo tota ga go a lekana ga go a tshwanela go bidiwa sekole a re go gorose jaano e tenne sekwele tota tshwanetse re dumalane dilotse re tle re kgone re kale jaanong ke sone sello se sengwe se se duleng ha e leng gore dikwele ne go buiwa ka di community junior secondary schools le di senior secondary schools di mo seemong se se tlhabisang dithong re tshwanetse re amogele boammaaruri jo dikwele tsotlhe ne ke le ko Maung senior secondary school Makgasa a gagamatsa ke tsamaile dikwele tse tsotlhe ke a di itse la bohelo ana ke ne ke le ko Moletemane primary school bana ba ba botlhale ko kgaolong mme ha o lebella ha go teng ba rutelwa teng ke sekwele go mo go tlhabisa dithong go bo o botsa gore go mo ke sekwele mo lehatsheng le go tweng mang Botswana sena le sebaka se se kae sentse jana sena le dingwaga ke eng go kgonahetse gore se nne dingwaga tse di kana se le mo diemong tse go na le mathata a gore bone batsadi ba ikamogetse ba amogetse gore gone mo go lekane go ba tshwanetse go ba siametse ga gore sepe ha o ka amogela diemo tse di sa nnang sente wa di bona di go tshwanela kgantele wa di hetola tsone diemo tse di go sotla o bo o di dira tshwanelo ya gago o bo o dira gore le ba ba tswang ko ba tswang teng ha ba go leba wena ba go nyatse ka gore ba bona gore o ikamogetse ha o leng teng mo diemong tse di sa nnang sentle tse o tshelela mo go tsone
ga gona ope o ka go nyatsang ga o sa ikamogele wa inyatsa wena go le pele. Jaanong ha ke le ra ke re puso e ke a ditshwanelo, se ke se gwetlhang mo go lona ke gore le simolle go sa inyatsa. Ke gore sa ntlha se o tshwanetse o ikgaoganye le sone ke lenyatso le wena o le dirang mo go wena. Pele ga o bua ka ope gape, wena wa reng ka wena? Ha o iteba o akanya eng ka wena? Ka gore ha o ka inyatsa wena, o buletse bape gore ba go nyatse ka gore go inyaditse wena go le pele. Mme ha o ka simolla wa itsaatsia wena, wa itsaa ka tlhoagalo, wa lemoga gore go na le dilo dingwe tse di sa tshwanelang gore di diragale mo go wena kana di dirwe ka wena. E tla re ha o di bona di tsamaya gale, o bo o emelela o bona gore ke tsamaela go tsewa motlhogo jaanong, o bo o ka kgalema go santse go le pele. O kgona go kgalema motho a re wa go nyatsa, mme le puso e kgona go go nyatsa. Puso ya gago e kgona go go nyatsa. Ditshwanelo, tiro ya tsone e tona ke go kganela puso gore e se ka ya nyatsa batho. Ditshwanelo ke kgalemo mo pusong, ka gore puso ke yone e nang le dithata tsa go ka tsulla ditshwanelo tsa batho ka tsela e gakgamatsang. Ha e sa kotelwe puso, e sa kgalemelwe, ebile e sa kgalemesege, e ka nyatsa ya ba ya gata ka ditshwanelo tsa batho, ya ba tseela lehatshe, e ka letsaa mo go bone. Ha e sa kgalemesege, bone ba ditshwanelo tsa bone di gatakwang, ba seke ba lemoge gore go ha ba nyadiwa ga ba direlwe sentle, gone mo go rotloetsa kgatako le tsuololo ya ditshwanelo. Go botlhokwa go hemela ditshwanelo go batla o ema ka dinao, o di itse, o di tlhaloganye, o bo o kgona gore jaanong o tseye dikgato tsa go tlhomamisa gore ope a ke puso a ke mang wa di diragatsa. Mme ditshwanelo di na le thulaganyo ka ga molao. Lepodisi ha le tshwara motho, go na le ditsamaiso, ba a itse mapodisi, ba rutilwe ko police college, ba tsaya kgwedi tse 6 ba rutwa dilo tse. Ga o e hela o bore o tshwara motho, tshwanelo ya motho ya ntlha ke gore a se ka tshwengwa, ebile a se ka kgongwa ke ope ko ntle ga tetlelelo ya gagwe. Molao motheo one wa re, section 5, lepodisi le ka tshwara motho la letelesega le na le dithata, le na le tshwanelo ya go tshwara motho, mme le beetswe ditsetlana. O ka mo tshwara mo diemong dihe, o le lepodisi o na le dithata tsa go mo tshwara, mme molao wa re o mo tshwara ha go rileng. Sa ntlha, ha a dira molato, o mo itlhela a dira molato, mo makgowa ba reng red-handed, o mo itlhetse a ira molato, wa mo tshwara. Kana o itlhela molato o diragetse, mme dikai tsotlhe di supa gore ke ene yo. Molato o diragetse, ga wa mo itlhela o dira, mme one o diragetse, jaanong o latedisa gore ke mang, o bo o bona e le ene yo, o ka mo tshwara. Kana e re o mo leba
o bo bona gore o mo ditogamanong tsa go dira molato ga o mmona a riana. Di tharo ya o dirile o mo itletsa a o dira go a belaesega mo go bonalang tota gore wa go o dira o ka mo tshwara. Mme ga o mo tshwere ga se wena o mo atlholang o bo o mo otlhang. Wena ya gago tiro o e hilwe e segilwe jaana wa mo tshwara go na le ko o tla mo isang teng ko go babanetsweng dithata jaanong tsa go tlhodumela gore a tsone dipelaelo tse tsa gago a di boammaaruri, a o na le bosupi. O bo o tla ka bosupi ja gago o bo rulaganya o dirile ditlhotlhomiso. Ke buela dilo tse ka gore rona hela re le batho ra otha rona re bona ba bangwe molato re bo re ba maraka maina so se le goduse o tsule nya re mo utlwaletse go tukila no go tuka re o bona a utswa se go sena bosupi le dipelaelo. Mme makgotla one a diretswe gore a tlhole bosupi ha bo le teng a bo jaanong a rurihatse gore nya mme o utsule kana o dirile molato ka tlholo ya gagwe ke ye. Ha le khotla le buile jalo ra amogela rona re ska ra itirela le puso tota gore men da ke a go phamola hela ba ke sone se nentse le la le re DIS ya khokgontsha ne irai nya ne ba khona go khologela la ba go tsaba ba go petsa go ngwe ba sena la haile sepo sa itse gore ga to go rileng ba sa go bolelle. Jaanong di tsamaiso tsa rona la ntse re mekamekane le borukhutlhi re na le ka ha re tshwanetseng re itsee ka teng re letlelle molao le one o diragadiwe sentle ke gone mo go bidiwang go twe rule of law. Gone mo puso ya kotelwa ga e itirelle ditshwanelo di a tlotlwa tsa lona tsotlhe. Mme ka jalo thomo e kgolo ya puso ke go tlotla le go diragatsa ditshwanelo tsa lona. Ska la khokgontshiwa, ska la tshwarwa la tshwengwa. Mme gape ha le nnanteng ditlamelo di goroge go na le ka ha rulagantseng ka teng rile go na le mapalamente go na le makhanselara go na le land board go na le VDC otlhe makalana a na le seabe mo go tlhomamiseng gore tsone ditshwanelo tse di a diragadiwa. VDC na le seabe mme selo se ke se utlwileng ke gore e ka tlamelwa jang ka ditsompelo gate modula stilo wa yone wa amogela wa ka tswanyana ya e bona ke ha gare ga 520 pula le 570 maloko lo one a tsamago ne ho 520 mme go a bona la gore tiro e ba e dirang e botlhokwa go a tlhokagala gore e dirwe ebile e dirwe ka botswerere. Ke ne ke botsa ministera ha gore a ga gona mogopolo wa go oketsanyana dikatso tse tsa batho ba VDC. A re nya mogopolo o teng ebile tota go lebega o toga o diragadiwa ga go nke go lekana go tla bo go sa lekana mme ha bua le nna a re
mo nakong e khutshwane go tla bo batho ba duelwa 2,500 ba VDC. Go bua minister mo nako e khutshwane e le go lemoga gore tiro e ba e dirang e botlhokwa ra ba tlhoka ba ka kgona go thusa gore tsamaiso ya go diragatsa ditshwanelo tsa batho e nonohe go raya gore re tlhoka VDC dikatso tse kana ditebogo go ba leboga re go atolosenyana go tswe go 57520 go ye go 2,500 ke maiteko ga ra goroga mme re mo tseleng ke sone se le bagodi re ne ra re madi a ba bonang kana simolotse la ntlha a seyo go na le bangwe ba ba bile ba se mo botshelong ba ba ne ba lwa dintwa tse ba re bagodi ba duelwa nako ya teng go gakgamatsa batho ba bile ba kgoba ba nyatsa ba re o ra ba duelwa ba ira eng ba ntse hela e le lekgobo ba ke ne ke tumelo ya me e tshwana le ya bone ya sepolotiki ka nako eo ke santse ke le monnye ba ne ba lwa ntwa eo ya re ha go tsweletse ya nna 100 pula 110 go ne go okediwa ka ma 10 pula ya le bo 200 ga nne go pepetediwa pepetetso ya gore go 830 ha re simolla kgang e re bua ne ra re tshwantse nne 1.5 ka 2019 ne ke eme ka dinao ke tlhabeletsa koma e reng 1.5 ha 2019 a sena go heta re lebelela dingwaga tse tlhano tse di hitile ra bo re ga ke a nna 1.5 e tshwantse nne 1.8 ka temogo ya gore bagodi ba botlhokwa ngwe batho ba bangwe ga ba tlhaloganye ba tsaya gore ba duelwa hela ba ntse bagodi ba theogetse thata gompieno ja ba belega bana ba ba belegwa ebile ba godisiwa ke bonkoko a bone le borra bone mogolo go bore ba duelwa hela ba ntse hela sa bobedi bone bagodi ditiro tsa motse di tshegeditswe ke bone dintsho manyalo di tsamaiso hela le go ruta ba ba tswang ko tlase ngwao maitsholo le tsamaiso ke bone ke gore ke di professor ke matitšhara a ngwao o bore ga ba na se ba se dira batho ba theogetse tota go raya gore ha re ba leboga ga se gore ra latlhegelwa ke gore re investa mo goreng bana ba gole sentle se sengwe ke gore ha o duela mosadi mogolo yo le monna mogolo yo 1.8 ka ra gone ko ngwana wa gagwe yo ntseng a tamega gore a romele 300 ya senang nae 500 yo a senang nae
o ka tudisa jaanong o ka ikhutsa a itse gore mosadi mogolo go na le sengwenyana se se mo tshetsang. Ga o thuse mosadi mogolo yo hela, o thusa le ngwana wa gagwe, o thusa le ngwana wa ngwana yo ka ga tlase ga tlhokomelo ya gagwe. Go na le o ka ngangang tsone dikgantse o bore monno wa tsena o duela batho ba sa ire sepe, go raya gore ga o lemoge botlhokwa ja se ba se dira le mosola wa bone. Nna ke a o bona, ke a bo ke sala ke o bone. Ke sone se e rileng ha re goroga re lebelela kgang ya teng ya buiwa go tlhaetswe ga gona le ha ile madi go thele ke jaaka o bona rra go tewanna ga gona ha 1.8 a ka tswang teng. Ke bo ke lotela yone tlhaloganyo ya mme o tshwanetse a tswe 1.8 wa tswa go mateng ba tsamaya ba bua ba re a go kgonagala. La bohelo ba tsile gare ga bosigo ka bo 12 go sena yo robala ra 1.8 ga a kgonagala. Re le ka kgona bokae ga gona sepe se re ka se kgona nya eo ga ke reetse nka le reetsa ha le bogolo le ka nthala re 1.4 bogolo ga nka e ka ko bathong ba ka ba raya ka re ga gonang ga go kgonagala ke tla bo ke sa tlhoagana ga bo go twenya mme mare boe gape. Go lebilwe kana budget speech e tsoga e balwa ka moso ga e balwe 1.4 yo le sa mmona la motsenya mo teng ga e ka ke ga nna le budget speech go ithella ke gone ga bo go tliwa go teng mme o tla tswa 1.4 e a tswe ra bo re kgona go dira 1.4 go le thata go ntse go thata mme 1.4 yo o tshegeditse matshelo o tokahaditse go se go nene. Go botlhokwa gore go nne le tokagalo mo matshelong. 1.4 ha ke bona boitumelo jo bono bo aparetse bagolo le bana mabapi le 1.4 ke ne ka tala ka kutlo bothoko ya go lemoga gore go raya gore tshotlego ye le lehuma di gaketse mo 1.4 a kgonang go binelwa a ba duduediwa ka bokete jo bokana. Ke gone mo jaanong go ne ga ntha gore go raya gore jaanong go tlhwagalwe go heta gore re go goroga ko go 1.8 re ya koo. Go botlhokwa gore dilo tse re di tlhaloganye jana ka gore ha re ka di tsaya motlhogo ra inyatsa re tla letella gore re rotloetse tsulo ya ditshwanelo. Goromente o tshwanetse a tlhagagale go tlhomamisa gore batho ba tshela sentle botlhe gonne le ha e leng gore ga o ka ke wa wela ha o le ha re ka go bona o tsamaya ha ra itse gore anong go na le mathata tshwantse go iwe ko go wena o busetswe ha selong se re se dumalana ra riana. Boikarabelo ja puso jaanong mo diemong tse di thatatse ke gore go dirwe tsotlhe tse re ka di kgonang gore 1.4 yo a duelwe mme ebile re losetse gore re go goroga ko go 1.8 ha re goroga ko go 1.8 ga se destination
ke signpost mosepele o sa ntse o hetela ko pele bangwe ba akanya gore tare ga re tsena ko go 1.8 ya bo re tutuetsa re bidikama ya nya re kgonne re ko le godimo re kgakala mme hela ha re gorogile ko go 1.8 re ta lemoga gore mme dikgato tse re di tsaya re sutella ko pele ke sone se o kgona go utlwa ba bangwe yanong ba re ja rona re rata ena 2000 ke rata batho ba rialo ke gore ba simolola go letsa ka tlhoagalo le bone ba bane ba sa le lemogi ka nako eo ba bona 800 a le tshwanetse gompieno ba thanya makgwa ba na le lehoko le ba reng epiphany ke gore o nna le tshusumetso nngwe wa thanya mo maibing batho ba kgona go neelwa 1.4 go bo go sa re sepegela ebile go losetswa go ya ko go 1.8 go ra re ka hita 1.8 ra ha pelenyana ra rialo re dumela jalo VDC bone re taba tsa go 5 re ba isa ko go 2.5 ipelegeng ka ne le itsentse ka teng ipelegeng ne go amogela bokae 530 re le ka go e baka re ya ga sesha ipelegeng tsone dikwele tse le llang rothe re di makgasa thulaganyo ya ipelegeng ya go nna mo go teng public works program batho ba ska ba gasama mo batho ba kgaola ditlhaga ba tsene mo dikagong mo dikweleng go ba ka nngwe ba na le ba ba tswang di-brigades ba ba tswang vocational schools e le gore mo tiro ya diatla ga o ka e tlhaloganya sentle ga o ka e dira gantsi gantele wa e kgona o sa ela sekolong tiro ya diatla o sa sekolong o lebeletse o dira mo go ka nna ga bidiwa go te apprenticeship o na o tshwarela motho yo o dirang kgantele o le wena o ikutswa o nna o dira go mo ke go dirile nna bricklaying ke santse ke le monnye ne ke kgona go e dira hela thata le gone ebile mo ke ne ka tsweregala ka ba ka gaisa le bone ba bane ba nthuta ke plastering tiro ya diatla e ntse hela jana ga e thoke gore o bo palame ditanka ga o ka e dira wa e dira gantsi jaanong le bone batho ba bong ba dira thulaganyo e hetotsweng ya ipelegeng e nnang public works program ba kgona gore ka gore ba dira ba go hella ba na le bokgoni ja go dira tiro yone mme ba ba duelwa 2,500 dilo tse wa di tokahatsa hela o bo dira gore di berekele batho o santse o ntse o ba akanyetsa gore o di tokahaletse ko pele le gone ho ha re gore ga go 2.5 ga se bohelelo ga se destination ke signpost gore mosepele o ya wa hita wa ko pele dikgang tse ba ga rona di ntse jana mo gongwe ditsela mongwe na bua ha re katse ke katse nya se itshiro kana mo tlokeng ha se katse ke tang le bo katse se itshiro ga boroni matsetse se goggo bogatso ke sone se re ha o bua le batlokwa o tshwanetse o tlhophe mahoko ka gore ha o bua leo
o senya yo o itlhela gore o senya motho mo lesikeng la gago ke sone se go batang go a re tama gore ga re bua re thophe magoko sentle go ka re tlisetsa kagiso le boitumelo ka gore re batho ba le bangwe hela tsela gore go na le dilo dingwe tse lehatshe le ka seke la tlhabologa ga di seo tseo ga re di dira lona le tabo le re monno o re rata thata ke wa re baakanya tsela e o tla thusa gore e baakangwe nya bokete ja kgang tota e lerato le teng mo go lona mme bokete ja kgang ke gore lehatshe lone la lona ga le ka ke la tlhabologa tsela e sa baakangwa ke gore go na le dilo dingwe tse o ka sekeng wa ya ko go tse dingwe tse di gapele tsone o sa di dira tsela yone ye le bordera ye gore e baakangwe ka kwano le ka kwa Afrika Borwa ne ke bua le tautona wa Afrika Borwa re Ramaphosa ke mora ke re bona ngwana wa ga mme batho ba ga lona ba immigration Motswana ha ta ka kwano ka gore ba ta ka kwano ke ne ke le go ene ha ba tsile ka kwano ba tsile bongakeng ba tletsitse dingwe ba bo ba tudisa malatsi a ba beetsweng ka letsatsi le lengwe hela batho ba gago ba ba khanna go ka tola ngwaga otlhe 12 months go ga teng go ne ga mo hakamatsa ga ba ga motshosa a re nya ga go a nna le kare go ntse hela jalo ba tsile bongakeng ba thokometse molwetse ba lebala ka malatsi ha ba re ba go tola ga tudisitse ka letsatsi 12 months a o kwa thola o gata kwana ebile ha o tsena ko bordereng go lela bothano le ta le rwele serepa le ta wa go te boelang gone kwa le go tsa permit lona le reile batho kwano le ra hitha ka moso ebile batho ka bone ba hitha phakela makuku a ba re nyame die motse re tshwanetse re di baakanye le gone re di baakanye ka bonako ha gare ga Botswana le Namibia go tolwa ka omang jaaka re bua go na le bordera ele Namibia ba duduetsa Batswana ba duduetsa go lebega ile gore go tsamaiwa motlhogo re dumalane le tautona wa Afrika Borwa gore di bordera tsotlhe tsa Botswana le Afrika Borwa di tshwanetse di thatoswe maemo di tokagadiwe bontsi ja tsone ebile a ile gore ga se tsone tsotlhe di bo di bereka 24 hours ke dilo tse re di buileng tse nna le ene re ne re di dumalana mme ga go diragala jalo gore a gore ditsela tsa rona di tshwanetse di tokagadiwe tsotlhe e seng ye hela ka gore re ka tlhabolola lehatshe le ya go ka nna jalo ne ke bolelela ba letekwa ke re go na le dilo tse nne se ke batlang gore ngwaga wa go hela ke bo ke di kgonne ha godimo ga tse dingwe sa ntlha ke gore Botswana e bo e bereka ka botswerere jo bongwe jo ise go e bereke ka jone mo botshelong ja yone Botswana mme re tare ya bereka ha ke ka bona ha o tshwanetse go emella ha o ya Francistown o bo o bona go le botoka ebile go le cheap go tsena mo sehohaneng o ya teng ka gore ditlhwatlhwa tsa teng di tabo di eletse di siameng Botswana e tshwanetse bo e bereka sentle ngwaga o ha o ya go hela BMC ngwaga o tshwanetse o e helele e bereka sentle e duela barui
ka nako ebile ga ke a re ka nako nna ke beile malatsi a le 5 gore ha o isa leruo la gago ko BMC o tshwanetse o duelwe mo malatsing a sa heteng 5 ya boraro ke Botswana Agricultural Marketing Board e gompieno go te kolota balemi madi a gakgamatsang ngwaga o ha o ya go hela e tshwanetse o e duetse balemi ba both e sa kolote ope ebile e duela mo teng ga malatsi a le 5 ndilo tse le di kwale ba garo ra di dumalana ha ka gore ke batla gore di diragadiwe ya bone Botswana Railways tsotlhe tse di phutlhame di na le sebaka di phutlhame lehatshe le ka tswelela jang ditraka tse di tletse mo ditseleng tse di senyang ditsela tse di rwala dithoto tse di ka bong di rwalwa ka terena di rwalwa ka ditraka ka gore seporo se ga gona thulaganyo Botswana Railways e phutlhame jaanong ngwaga o tshwanetse e re wa go hela Botswana Railways e be e boetse mo seemong sa yone e bo ebile e dira dipoelo tiro ya moeteledipele e tona ke go akanya go loga maano a gore dilo tse di senyegileng tse di baakangwa jang ene ga se o di baakanya ke o di tlhodumelang a ba bona gore di ka baakangwa jana a ba batla ba ba ka di baakanyang a ba laela a ba beela le dinako Botswana re tswa go batla ba itsanape ha o re motho a baakanye airline o botsa motho e le gore o ntse a itemela merogo go bapa le bordera o bo re ka gore dikolo ya dihetana wa di bona le dihane a dintse di heta go di mo di lebeletse o ka tsamaisa Botswana wa bo sa tlhwahala ke sone se re tswang go batla batho re ba tsenya mo boarding ya Botswana ba irileng ha bata ke ba biditse ka ba interviewa nna ke re o mang a mpolelela leina la gago o tumile ka eng ke eng se se go banga a re o bona nna ha go twe airline ye e suleng o e ba ha pele game ke a emeletsa ke emeleditse ya ko Serbia ke emeleditse ya ko Abu Dhabi ke a go supegetsa le wena o bona bosupi o bo itholela o bo bona gore se ke mantswitswitisa ke re tsena o ntebele Botswana o mpolelele gore e ka reng banna ba ba itsana pe ba tswa kontle ba tsere di ora di le 6 mo ba tswa go nna ba ntha ba re hakgamatswa ke gore Botswana e be e pallwa gore go a tshosa ebile go a hakgamatsa ha re kgone go tlhaloganya gore ke eng go ntse jana ba re Botswana e na le advantage ye go sena lehatshe lepe mo Southern Africa le le nang le yone geography gore lehatshe la rona le hakae ba re gone mo gore re ha re leng teng mo mererong ya dihohane le tsamaiso ya tsone ga gona lehatshe le le ka gaisana le rona ba riana ba re ka gore ha o batla go ya north center ke Botswana ha o batla go ya south center ke Botswana west east Botswana ya gareha dihohane tsotlhe tse di tona di tshwanetse di gorogele kwano go ra gore ka re ntse re tsamaisa Botswana ka teng ke gone mo gore bolaile go bua ba itsana
ke ba hile dikgwedi tse di seng dintsi ke ba raya ke re batla go bona le dirile jalo go akanya hela o bona gore tshwanetse go reng re rarabolla diemotse ha re di rarabolla ke tla re di rarabologile ke nna ke kopana le lona le go ga dibeke ha ke ra o ya go so wa re ithala dibekenyana tsa toka re ke tse tsa maotwana tse ke tla re ke hapana le lona le tse re dibeke tsa maotwana go le motho go ebile go le cheap gore o ye go batlang go ya teng mo Botswana kana go pehela o tswa mono ka Botswana go botlhokwa dilo tse tsotlhe tse ke le di bolelelang ke di bua e le gore re simolotse go aga framework re simolotse BMC ba buile ba ne ke ba rometse ko DRC ke ba raya kere yang ko DRC le go bua le semamang le bo le saena tumalano o le emetse le bo le tla kwano le tla go phapego ba nthomeletse dinepe ba bina ba le gone ko DRC ba re nya re saenne DRC place order ya re bata canned stew e tswang go Botswana order ke $4 million ya ntlha e tshwanetse go tsamaya biki ye maiteko ke a go ira a go tsosa BMC dilo tse dingwe di thatagatswa ke go tlhoka dikakanyo le kelello yone thulaganyo e ra gore di abattoir ka gore canned stew e ba ha ba ntlhalosetsa ba re dikgomo tsa go bo maung kwa tse go tweng ke red zone ga gona red zone for canned stew ra gore abattoir ya maung e tshwanetse e bulwe mo nakong e khutshwane le ya Francistown bo go ra gore ba ruianong ba ka isa dikgomo tsa bone ba maung ba ntseng ba gateletswe ke lehuma mabapi le gore ga gona ko dikgomo tsa bone di ka rekwang teng jaanong re baakanya diemotse dilo tse gore o di dire ha ke ra batho ke re yang go boketele go bona semamang ga ke ba romele ko gope yo ke sa buang le ene yo ke sa mo itseng mme ebile ha ke ba romela ko go ene go a bo go kile ga ya nna ka kopana le ene go gongwe ha ke seo le utlwa go te monno ga yo mono bangwe ba lela go te o nna mo nageng ke le bolelela ruri ka nna hela le utlwa go te o emeletse tautona wa rona morongwa wa rona le bo le bina le duduetsa le re ha boa gone kwa o tata ka sengwe ga ke tsamaye hela ga ke kgatho ke go tsa ke tsamaile mahatseya a mangwe ke tsene sekwele ko gone ga ke kgatlhegele go nna ke ha ke emelela ha ke a go gongwe ke ela sengwe ke tshwanetse ke boe ke se tshotse boammaaruri bo ntse jana ke sone se bangwe ba kile ba tsamaya ga ke kgale ope ebile ga ke itse gore bone ba ne ba tsamaetseng le gore ba tsile ka eng ga ke itse mme nna ke bolelela lona gore ha go tsamaya nna le itse gore ke na le dikgang tse ke le di beileng pele tse fotse mme ga se tsone hela go na le tse dingwe tse ke di le lobelang ka gore ga nka di le bolelela le ka e di balla goneya ke tle go di bereka ke di dimetse ha ke di hetsa ke gone ke tla le bolelelang le ha tshile ke batla gore nna le lona re le hetole mo dingwageng tse 3 e seng 5 ngwaga tse 3 tse di tlang le ha tshile re tshwanetse re le hetole ka tsela e ta hakgamatsang le mahatsama ba tata kwano ba ga Traore Ibrahim wa Burkina Faso
ba ne ba tsile ha ba re ba tsile go benchmark nako ngwe le ta bona go tsile ene Tautona wa bone kwano ta mo letella gore a ka dithobolo tsa gago mme go na le ka dilo tse re tshwanetseng re di dire ka teng gore di re berekele tsela ya A1 di airport tse o bona sengwe se se thabisang ditlhong le ha tsela Botswana ke ntse ke akanya gore magatse a Afrika ra gaisana ka infrastructure ya ditlamelo ga rena ditlamelo ba ga rona ha o lebella Ethiopia le gonne go na le ntwa ha o lebella ditlhabollo tse ba di dirileng o bona o thabiwa ke dithong o akanya Botswana malatsi a le bo Mozambique nya re salla ko morago jaanong re tshwanetse re dire dilo tse di ta gakgamatsang tse di ta bitsang lehatshe di le supegetsa gore tota boremello ja boeteledipele le batho ba ba itsang tsia ke ko Botswana ka gore re na le advantage ya location re na le advantage ya kagiso la o bona borukhuthi bo le go godimo mme ga bo lekane le go pegape santse bo le go tlase mono babeeletsi ne ke na le ba bangwe ka weekend ke ba rake le tshwantse go ta go tsenya madi a lona mono le bule dikgwebo mo yo mongwe a re ke la nthata mono o ntse a kopana le Batswana hela mo na le malatsi a mabedi o dirise maoko a sekgowa a re go na le sengwe ka Batswana a re they have a fundamental niceness a re ba siame ka tsela e tseneletseng a re ke la ntha ke takwano mme se ke se boneng ke a go phutha jaanong ke tlile go thoma madirelo ka madi a me mono gore mogwebi mmeeletsi a rialo o batla a buile le mongwe yo a motsang ka tlhoagalo dilo tse di tshwanetse di bereke jang trust ya lona e le simolotseng e supa maiteko a ke a rotloetsang le batla go itirela le batla go itlamela le batla go imolola goromente go tlhogohatsa gore le tshwaraganne tiro ye ya go tlhabolola lehatshe le tikologo ya lona le tshwaraganne le goromente go botlhokwa mme le ene goromente ha ke tsamamo ha le mpoleletse gore le na le lehatshe kae le akanya go ira eng bagwebi ka gore yaanong ba simolotse go tsa lehatshe la rona ka tlhoagalo e gaisang e ba kileng ba le leba ka yona ba tla jaanong le gompieno yana ha ke tswa go na le bangwe ba gorogile tsatsi leno ba bangwe ba goroga ka 7 ba batla go ta go bua le Tautona gore a ba ruri haletse gore a mme ba ka ta ba gweba kwano ha re phatalla ke simola diphuthego le babeeletsi go itlhalla bosigo ka 12 ga ke ka robala dilo tse di sa dire ke na le 3 years o ke batlang go hetola diemo 3 ha ke re di hetoge ke ra mo le ta bona le lona gore yaanong ga a hetole o ira diaba ke batla go nne jang go botlhokwa gore re tlhaloganyane jang tsone dilo tse tsotlhe bone babeeletsi ba hao ba bitsa o ba tlisa kwano ba batla eng ba batla matlo ba batla dijo gore re le leme le rue
ba bangwe ne ke bua le bone ko Estonia. Tautono wa bone na a tsile mono ka 2024 le ambassador yo mongwe wa bone o nnang ko Belgium. O ntha a re mo botshelong jame nama e monate e ke e jele ko Gaborone T-bone ya ko ga lona ke ka e emelela gone ha ka e lata gone ko la bona gore leruo le tlhalogangwa ebile le letsega bokgakala jo bokae. Re tshwanetse re rotloetse thuo le temo ka gore dijo di tshwanetse di tswe mono. Moki ha bona a bua kgang a re bata English breakfast mongwe le tsa gore wa tshameka ngwana o ntsha taelo o e neela Tautona yo o irileng go le pele a re bana ko sekolong ba tshwanetse ba je gabedi breakfast lunch. Ke santse ke rialo ga ke motho le go hetogela se ke se bua go ithela ke se diragatsa ke bo ke hitela go se se bana ba ha baja gora re ba go tlhoka mai English breakfast ba ta gona le mai e se jalo ga se English breakfast motogo ba ta o ja ha ba o bata ga gore sepe mme bana ba ha ba tsena mo tlelaseng ba rutwa gore go na le di-proteins carbohydrates molecules o ba tsena mo plate ba ithala stampa hela ka 10 gone mo ke tsulo ya ditshwanelo tsa bone ke sone se le tshwanetseng le leme le rue dikuku bana ba ko sekolong se le tabo le se dira lona ha ke ta re anong ke gorogile ko ke batlang gore re teng ra atumetse ha o sna o lema dikhabetšhe tsa gago di le 50,000 mo tshimong ga ona go tshwenyega ore wa o di rekisa kae tsa quality a bo di rwala o bo di isa ko goromente a gore a re di tshelega di kae di 50,000 ke bokae le nngwe hela bo bua tlhwatlhwa go bo go pota ka bo ba neela account be e supa gore madi a gago a tsene o bo reverse o tswa o tsamaya go sena gore wa go rekisa kae mathata a balemi le bagwebi mono a mabedi hela two problems for the entrepreneur. One, access to finance, affordable finance. Two, market. Two, skwa tsietswa ke motho nna ke go direla mo go tweng captive market maraka o sa o phadisanetseng lope ha o dirile bana ba di kweletse ba tlile go ja dikhabetšhe tse di kgabeteletswe sente di bo di tswakangwa go bo go nna sente go te go mo go bidiwa salad ba dirisa dikhabetšhe tsa gago le ditamati go no go na le selelo sa balemi ba rona ba re he di bordera di buletswe gore a gore yaanong goromente ga a re rate ke bo ke ba bitsa ke ba rakere mathata a lona keng ba re nya re na le mathata a le bula di bordera gore re yaanong balemi ba South Africa ba tao ba re kharameletsa kontle mme re adimile madi goromente o re thusitse ka madi yaanong ha re tima market ke re okay e rile goromente a sena go le neela madi mo go lona ba le neetseng madi o reka ka bokete jo bokae mpolelang ditlhwatlhwa goromente o reka dijalo tsa lona ka bokae nya goromente ga a reke ke re mme la re le neetswe madi jaanong le bata go a go di rekisa kae ba re ko Choppies ke re le na le mathata Choppies ya le male yone e na le tshimokwa ya itemela go tswala re la o rekisa ko go bone mathata a lona keng market ke ba ra kere nna ha ke le lebile mathata a lona ga se Choppies tota mathata one a teng mme mathata a lona ke lona
ga le kgone go akanya le bo le bona gore batho ba batletseng mo lehatsheng le ba ba tlhokang merogo le ditamati le sengwe le sengwe le palelwa ke go goroga ko go bone le batla toll gate Chopisi nne toll gate ya lona go a go goroga ko bathong ba le sa tokeng toll gate ba le ka tlhamallang ko go bonela go ba rekisetsa ko makgweng go na le mo go teng farmers markets fresh produce ha ba tswa go lema ba ya ko marketeng wa di jalo tse di lemilweng fresh di rakwa ko le Chopisi ga o hite ka yone jaanong nna ke dira captive market ka gore goromente o tla ba reka a tlamega gore a reke mo baleming ba ka gore o tshwanetse a jese dipatela tse a jese dikwele tse a jese le tsone dikgolegelo tse ha ke la go kgona marketong ha le ka ke la ba la go o montsi thata ha le ka o palla wa mono ke batla go le bona le o kgonne le re jana ke bo ke le hitisetsa ko DRC market o montsi Africa yo mo Nigeria mo na ntare bone ba ja dikgomo di le 120,000 ka kana re ka letsatsi kana re ka big on ntare if we come to Botswana we finish all your cattle re bo re ga go rekwe ka gore re lebile hela mo ebile re lebile Chopisi le Spa dikwele kitse bana ba tloja mai borotho ke gore itlore ke re go tsweletse bomme le tlo go dira dikoporasi ha sekwele sentse yana le tabo le irile bakery e supply sekwele se ka borotho goromente a le thuse ka ditlamelo ha ile sengwe a le rekele le one flour le tse dingwe le dire borotho bo aname le dikwele re bo re re ga gona borotho jo bo jwa mo sekolong jo bo rekwang ko Chopisi a le ba irela diphaphata le ta le tsenya le gwinya mo teng le di bana ba go ja dijo tse di siame ha re rialo re je sa bana ha re thusa dikgwebo tse di potlana balimi barui ba ira jana ra ga itsholelo ya re yaga lona le tsa re go toga go ntswe hale lona le kgakala le lebeletse re tlo go yaga ka lona ke lona le tabo le aga itsholelo mae a tabo a jwa mo dikweleng a taba a tswa mo di small holdings tsa lona go tlhelele itsholelo ha o yaga o tshwanetse o lebelle gore ha ke dira se amana le se bo se tshegetsa sele di di emeletsa se batho bo ba bona madi le letseno ba ntse ba tsama 1.8 a sa ema bangwe ba ne ba re ntwa engwe ke iloleng le ba ke berekang le bone ka re ta re lwa ha gongwe se go lwa ga ile go harologana ka megopolo re le ka go bona gore go ka rarabolo go twe 1.8 yo jaanong e tere ha re monela batho re bo re ba checka gore a mme o tshwanetse a monelwe re re bona le dikuku tse kae nya wena o siame ga ba tshwana o tsa 1.8 nna kare 1.8 yo selo se sengwe hela se se go gorosang go go yene 1 ga se gore o kile wa bereka a ona le pension ha ke batla go itse nna ke batla go itse gore a o tshwere dingwaga tsa 1.8 nna ya me potso ye ke ipotsang engwe hela a motho yo o gorogile mo dingwageng tsa 1.8 ha karabo e re a mo neeleng 1.8 ha ke batla go kgetholla ope gore o kile a bereka ga tola ga reng o na le pension ko kae o na le dikuku tse kae o rile a o tshwere dingwaga
gompieno ke 65 mme ga re kgakala ga la re sena go goroga ko go 1.8 re tabo re di holosa di ya ko go 60 le bona dikgantse le ska la gorwa ke ope gotwe nya o thanogile ka gore le motho o phile hanke ke thanoga nna go thelele ga go kgonagale ke rile 1.8 wa go goroga mme ebile ra go ya re holosa dingwaga ko go 65 re di isa ko go 60 go sa kgathalase gore o na le pension kae o dirileng wa reng ha o tshwere dingwaga hela mme ba Estonia ba nthutile sengwe ba re ko lehatsheng la bone ga gona ope o yang gope ko diofising a go applyela sepe ba re a go bere ko yalo ko go bone ga o apply ba re ngwana ha a tsholwa o direlwa o mang a tsholwa from birth o tsena mo systeming ya bone ngwana yo e mo setse morago ha goroga mo dingwageng tse di rileng go na le ditlamelo tse di lebaganeng ngwana wa dingwaga tseo system e ta bo e ntsha leina la ngwana yo e bo e romela molaetsa e bo e re se mamang thomamisa ha gore ke wena le gore account e ke yone e o e dirisang confirm o bo pressa go teng confirm o bo re pressa gape o bo pressa e heditse ha nako e goroga madi a tsena ko accounteng o sa go fola gope re bata go goroga a ke ro bona re yanong 1.4 le motsaka e ko diposong re bata go simolla jaanong ne ke bua le Tsheri ministera wa communications and innovation gore re bata gore jaanong go goroge mo seemong se batsadi ba sa foleng ba ntse ya ka ba ntse yana ha ile nako ya 1.4 ka eta bo ile 1.8 yana ha ba utwa mogala o vibrate ha o leba o bo mo supenza ya go gorogile 1.8 a ke orange money a king mehela re tshwanetse re kgone go dirisa boranyane jo bo setseng bo le teng ga re go bo thola sesha bo teng ke gore re bo diragatse e re o ntse o sa kopa 1.8 ha o tshwara dingwaga tsa teng system ya ga government e reporta gore yo yana o gorogile ko go 1.8 e bo e romela molaetsa e bo e re account ya ke yone ha o re 1.8 wa gago a ba ya gone ko accounting yeo re bata go goroga mo seemong se se tshwana le sa bo Estonia ke lehatshe la batho ba le 1.3 million 1.3 re na le batho ba 2.4 re heta Estonia ka 1.1 million re bo re ka gaiswa ke lehatshe le le kalo ra re boeteledipele ja rona bontse bo le bonya go akanya mme ke tsone dilo tse ke le rang kere ha re di kgona tsone tse ka gore tle go di kgona ke tsone tse di tlong go tlhomamisa gore ditshwanelo tsa lona di diragadiwa ka boammaruri bongaka bo tle go tokagala thuto e tle go tokagala bongaka ja segompieno ke jo e reng o ntseha o bo o kgona gore o buele ngaka ka maranyane o bo mo itekodisa o sa palama wa ya go o ntse ko lapeng o bo mo itekodisa hela ka o ka ko kliniking wa go ipolela o bo ka ipolella ngaka le bua video call a ba go prescribela a ba go rare
prescription ya gago ke a go e romella ka WhatsApp ka mo go reka melemo e o e nwe jana mahatsa a mangwe a ira dilo ka maranyane rona re santse re batla gore o ye go fola ko transport o foletse license o ye go fola ko o mang o foletse karata ya o mang e renga o ka se kwa e tsenya le mo motšhini wa e bala re pata go tsenya karata ya o mang ye ntšha e reng ha o e tshwere gongwe le gongwe ko o tsamayang teng ga go tlhoka le gore bo o sekere sepe ha o ya ko sepatela re batla e re o goroga ha e le gore o ile ha ba go leba ba tsenya o mang wa gago mo systeming information ya gago gore no ile sepatela ko Francis Town ko Nyangagwe ka tsatsi la gore o bonwe ke ngaka semamang a ba go prescribela melemo e go bona le gore ngaka a kgone go bona dilotse a sa go botse a bo jaanong le bua a ba kgona go gwala gone mo go tokahatsa boleng ja botsogo le ja botshelo ha ke re le hatsile le tshwanetse go hetoga ba ga rona ke bua ke remeletse mo dikganyeng di tshwana le tsonetse mme ke le kopela mo modimong ke a le rapelela le lona le rapela gore modimo a le tshegetse ke gore a le ntshegeletse gore ke ke le bontshe gore le tshidile makgwakgwa le tshidisitswe makgwakgwa ke kopa modimo gore a le ntshegeletse le ska la gope le nne teng le tshele re te rotlhe re kopanega mo nakong e khutshwane ke le re kere ke ne ka le bolelela kare ke ta baakanya lehatshele mo ngwageng tse 3 ke batla gore go nne jalo gotlhe borukuti jo mapodisi ba lala ba siane mo go na le boranyane jo bo ka dira gore mapodisi ba nnela mo dikarolong tse dingwe ba sa tabogama mme sengwe le sengwe ba se bone ha mongwe a re o dira borukuti ba goroge ko go ene mo nakong e khutshwane boranyane bo teng ebile bananajo ba ne ba bompontsha ko ofising ya bone ko headquarters motho ko Francis Town dikoloi di phekile bosigo go le hihi o ata o thuba dikoloi wa batla go utswa mo teng dikamera ba ntse mo ga borone mo go na le ba ba nnang ba di lebeletse bo ba romela molaetsa location sengwe le sengwe bale ba mo ithetsa a santse a tsentse thogo ya bao ba mo rwala boitsana pejo bo teng ke gore ga bo ana male lehatse ha re ka bo ana misa mapodisi ba modimo ga bana go to ba tabogile mo masigo ba tabo ba ya go gona le tlhoko la gore ba bo ba le ho ba go emisa go ise go senyege gompieno go a irega ba talatala mo ba batla ba botsa go sena opeo ba arabang go bo go tenya batho ba nyella ga go ka ke ga thola go diragala ha boranyane jo bo le teng re bo atolositse re bo anamisitse ba ne ba mpontsha gape mapodisi gone mosana mongwe o bitsa taxi ka 10 bosigo tsone tse di lediwang ya tla ya motsa wa bua kwa batlang go ya teng mo tseleng mokgweetsi wa taxi o khonna mo sekgweng o betella ngwanayo ha etsa go dira jalo o mo phuaganya go bapa le tsela a ba thabela pele ka taxi ya gagwe mo setsanyana yo sana se gakologelwa hela ke gore taxi e tshweu le gore e kwadilwe eng ka ha thoko le gore o hitile ha kae diroboto dingwe o bolela mapodisa ile go report ba ba tsena mo boranyaneng ba bone mapodisi ba dirisa yana mo go teng artificial intelligence
ba re a boranyane ba re ntshetse di-taxi tse di tshweu tse di ne di tsamaya gare ga nako ye le nako ye ha tse di hitileng ha dirobotong tse ba bua le boranyane ga ba talatala mo boranyane ba bo di somola ba bo ba di hitisa yana ba bo ba bona e kwadilweng ba bo ba e zooma ba bo ba tsa registration number ba bo ba ya ko di-taxi ba itha ba re bata motona a kgweetsa taxi e ka letsatsi le ba tswa go tshwara sebeteledi se boranyane jo boteng ke bua ka mapodisi ba mpontsha ba re dirile jana ba mpontsha ba re jaanong ta o lebeya ha re lebeletse bordera ya Tlokweng wa bona gore batho ke ba heta ile real time ba ma lebeletse ba leko ba re yaanong re ya go ya France ya Ramokgwebana wa e bona batho ke ba tempisa di-passport ke lebeletse mo screening control room ba re yaanong re go isa go ya Martins Drift ba mpontsha rona se re se kopang mo go wena go bua mapodisi ke gore re atolose ditamelo tse di a namele lehatshe re kgone go emisa borukhutlhe gotlhelele ke yone kgwetho lona le tabolela le borukhutlhe bo oketsegile nna ke mo tirong ya gore ke bone gore boranyane jo ke botlisa jang kwano bote bo kgontshe mapodisi a lona go hema le go thomamisa gore ga gona borukhutlhe jo bo tsena mo lehatsheng ditagi sengwe le sengwe kgwetho ya moeteledipele e ntse jana ga go to moeteledipele o tlhoagetse o tshwanetse a ba akantse dilo tse di ntshwanang le tsonetse e seng dipe gape mme tsonetse ga o ka di akanya wa di bereka tota ka tlhoagalo bosigo le motshegare 10 years o lekane o bo gore nya ke heditse ba garo la ba ka re ba go kopa gore ao no sa dirile ile 5 nyana wa bo helo gore 10 yo ntekane ke heditse ta bo la pile tota o berekile ke batla go dira jalo thapelo ya me go bohelong ke yone ya gore le tshele jo tsotlhe tse le di buang bana ba bana le bogole ga ba tlhokomelesegi ga gona di-ramp nya tseo ga re sa tlo re bua ga se re tshwanetse re di bue ya jaanong re tshwanetse re diragatse ke tse di sa ngangiweng ke tse di ko makgwa bana le mo ba reng it stands to reason gore golomo ga go tlhoke gore re ngange ga go tlhoke le gore re bue tota go tshwanetse go nne jalo ka gore ha re sa dire jalo gore re kgetholola bana ba ga re ba tlhokomele sentle jaaka ba bangwe ebile re imetsa le batsadi ba bone go botlhokwa gore dilo tse ba ga rona di nne jalo mme ba Water Utilities Corporation ke ntse ke ba lepile ke batla go tlhaloganya gore ke batho ba ba berekang jang nya mme ke batho ba ba tsibogang bone ke ba lemogile ha re ba re batla re le go kotse ditlhwatlhwa tsa metsi ka 30%. Batho ba imelwa mo ba boa ha ba tswa ka ba re nya re kgonne metsi ra go kuditse ka 30%. re le tsa 1.4 le tsore nano metsi a wetse go tase ditlhwatlhwa ka 30%. ga bo go twe mme kana batho jaanong ba kolota metsi ba na le dibili tse di go godimo nna gone ha masetlheng ba kile ba kgaola me ba re ke kolota 49,000 ba kgaotse le gore ba kgaotse ke seo ke le konta ka mahatsi ba kwano ba re metsi a kgaotswe ha ra o kae ha ke boa ke ba ra ke ao metsi a ba re go a bonala gore a duta go gongwe mme a duta ka ga meter rona re ka ra gore ke bo thata ja gago go ke duela madi ao ka ne ke batla ba busetse metsi mme gompieno ba re
hukuditse ke gore sone sekoloto se ba na le amnesty mautlwelo bothoko ka gore bone ba kolotwa mme ba hukuditse sekoloto ka bokae 50% ha e le gore no kolota 5,000 ba re jaanong sekoloto sa gago ke 2,500 mme ebile o ya ko go bone wa go buisana o ba ra re ga nka kgona 2.5 yo tsa ke ta le neela 200 go itlhela ke a hetsa le bo le saena le bo le dumalana go bo go nna hela jalo ke batho ba ba siameng bone go raya gore le re yona re ko a leng teng metsi ga isa a goroge a ta goroga ke na le tshepo ka ga ke ba tlhaloganyang ke ba lemogileng ka teng gongwe ba diegile re tla thola gore ba dilwe ke eng mme ba tla dira jalo ka gore ga re ngange gore metsi a tshwanetse a goroge ko bathong ga gona ope o ka ngangang ke gore re re a ka goroga jang a ka goroga leng ke gone hela mo re ka go bua mme se sengwe se ba llang ka sone bone ba water utilities se se dirang gore go bo go na le mathata ko bokanye ko bo molepolole o bona ha re dira ditlamelo re le puso sengwe se re tshwanetseng re sa akanyetse re bo re se logele maano go santse go le gale ke gore tsone ditlamelo tse seelo sa tsone sa botshelo se kae ha e le gore di-pipe tse di isang metsi botshelo ja life span ke 20 years o tshwanetse o ithulaganye gore ka ngwaga wa bo 19 o bo o tshwere ditsompelo tsa gore o simolle maintenance cyclical maintenance rona re agile ra bo re iketa le tsone dikweletse ra bo re nya ke sekole ke se se siame se na le sengwe le sengwe ra bo re tsamaya 30 years a hita go sena paakanyo ipe ha go sena go kgautlhana ka nako e madi a seo ke gone batho yanong ba reng go iragala dilo tse re ka bo re sala re di baakanyeditse 20 years ago go raya gore planning ya ga goromente ga ya tsamaya sentle mme yanong go simolola gompieno ngwagao planning ya ga goromente e tsaya phekelo e sele nna ga ke na go letela ka golo mo go bidiwang go te National Development Plan a ke dire yalo ke ta ka golo mo ke go bitsang ke re National Transformation Program ke hetolalewa National Transformation Program e go raya ere go a go diragala se mo nakong e kana se dirwa jana yo ta bana le karolo ye yo ana le ele ibile ra go bona gore dilo tse di a diragala ibile gone mo gore di a diragala go tla bo go le mo pontsheng mongwe le mongwe a kgona go bona gore a ke boammaaruri National Transformation Program ka October e tla bo e rolwa ko parlamenteng le bo yanong ha e goroga le tabo le ntshitse megopo di VDC le buile na re batla se nna di company gotlhe re hetola seemo jaanong re hetola ka dilo di ntseng di dirwa ka teng nya re batla digolo mo go dirwa mo nakong e sa hediseng pelo ha o re ga e hedise pelo o ra e le nako e kae ke beke tse kae ke kgwedi tse kae rra ke ngwaga tse kae ska ga twenya mo nako e sa hediseng pelo re batla nako National Transformation Program e re tanka yone ta bo e beile dinako measurable deliverables close monitoring ele lona le ka tsena mo dashboarding ya tela lebella gore ga go tsela ya dirwa e ne tswe mang ka goreng e tsamaya ha kae lo ena o kgone go itebela o ka ya ko o ka go bua teng gore ga go irwe senta ga go irwa yana o sena tsietso go sena tshenyetso setšhaba ga go ona dilo tseo mo ga di tender gone yana
pele ga ke ta gone ga ke sekile dikgang tsa di-tender ke di itse ka di dirwang ka teng. Tendera ga ya go tswa go na le nngwe e kile ra go court go judge le setedi a santse le go lobatse go tswa tendera ya uniform, ceremonial uniform ya mapodisi e tswa ka ha gare ga December go toga go tswalwa be beelwa nako e khutshwane bo e tswalwa ka nako eo di-company tse di dirang fabric matsela di tswetse a kere go iwa Christmas ga bo go nna le company tse pedi ye nngwe ya bo e tla ka one material exactly o mo tendering ebile e o isitse ko Bob's e tshwere di-certificate sa material, the exact fabric, yarn composition, sengwe le sengwe. Ba bangwe ba bo ba re rona re tla le sampolela gore quality ya workmanship ya rona e ntse jang, mme ebile re a go dirisa material o bapileng le o ka gore o go tla re re ko factory we go manufacturewa mme di-factory di tswetswe jaanong re le supegetsa hela gore le bone boleng ja tiro ebile yeo company e na le madirelo ha Gaborone West ka ta go le supegetsa botswerere ja bogodu ja di-tender. Tender e tswetswe kana di-company di pedi ga bo go twe ye e disqualified so santa ga la respond ga la dirisa one material o re reng ra o batla gore a re go setse company e nngwe hela ye ba ba disqualifiedweng ga bata ko go nna ke e lebelela ke re golo mo go a belaetsang go ra gore tendera e sala e logwa e bo e bolelwa ba bo ba ipapana ba ipakanya ba ba tsa material ba bo ba emela nako e siameng tendera ya bo e tswa go ra gore ke bone hela ke bo ke a go court ke re ha di tsamaye jalo PPADB tisang di file sengwe le sengwe go tsere kana go ditse ka he ba pala ka tsone o itela judge a dismiss a tender ya re go boe go irwa dilo sentle di-tendera ba ga rona di a logwa ke a le bolelela ke bone nna dilo tse ka batho ba di dirang ka teng gone ana ha o ntsha tendera go setse go ipapannwe ba ba ntseng ba le teng ba teng jaanong go bo go twe di-tendera ke tsone tse di siameng di dira gore dilo di direlo mo pontsha ga gona pontsha ya sepe ke bogodu hela jo bo dirwang o ka re bo ka ga molaong jaanong nna dilo tse ga ke se elele ke a di itse tota ke di bone ke di sekile ke gore mo makgoteng a ditsheko dikgang tsa di-tender ke di sekile ke di itse go tswa le go tsena jaanong motho a ta batla go tshameka ka di-tendera ga pele ga me ke a budulala ke bo ke tšakgala le go heta mo go nna o bua ka tendera ga o kwa kgona ga ke tsietsege motho go jalo ke sone se re ga ke le raya kere di-tendera tse rona le tsang gore ke tsone tsamaiso tshenyo ye ntsi e gone koo ha e tswa tendera ya be se na le monga yone lona le ba le buledisang hela go berekwa yalo wa o reka di-tender documents ka madi a ko godimo ga gona gope ga o tlileng go tsena teng monga tendera wa a itse ene jaanong re tshwanetse re ga re sena go lemoga dilo tse re bo re tlhaloganya gore re bate ditsela tsa go dira dilo ka bonako mme ebile di dirwa sentle ka bonako ka gore batho ba tlhoka ditlamelo tendera ya re di ebile ke bogodu ke a itse le bona ba utwa ba tswitse modumo mo ba re gato di-tendera ga di a eme o ba sekaseke sentle o ba ele tlhoko wa go ithela e le gore ke makunutu a mangwe a mo teng ga tiro tsonetse
ga ke tle jalo nna ke tsa tsela e tlhamaletseng clear Ramogapi wa ga Matlo o ntshitse go lwa expression of interest o pe o bona gore o ka ga Matlo a te go Ramogapi o ka Ramogapi mo lebe ha ka go timella o le dikhai tsa gagwe o ta mmona ke motho o galalelang ka kapari ya gagwe ka ha itsantsi ya ka te o ntshitse mokwalo a re ba ba dumelang gore ba ka ga Matlo mo tlokweng Matlo a tshwantseng go agiwa ke rre Ramogapi a 1000 ke o le Ramogapi le bata go aga Matlo a le 1000 kana le 100 mo go a 1000 Ramogapi ha gona tendera ipeo tendera ke la gore o te gore ke nna yo re bore ona le bokgoni o ka aga o kilo aga sengwe bona o ka hira batho ba le kae ba le 50 re bore gore are mme se re se bata mo go wena ha o tsa Matlo a wa aga bothe ba o ba hirileng go se ka ga nna le ope wa mogelang ko tase ga 4000 ke gona le mo re go bata ha o khona ha rena seporo mang o tswa kae constituency ngwe le ngwe Matlo a 1000 go ra gore Matlo a Ramogapi a tshwantse a age mo nakong e khutshwane ngwaga tse pedi 61000 the constituency di 61 every constituency 1000 houses flat ta bua ka mangwe a re mo ngwageng tse pedi tse tharo tse di tlang o tla ba agile 100,000 houses ditiro di tshwanetse go tswa gone bo re remele di tender go apewa go rula gangwe go bo go kopanwa le ditsala go bo go tsengwa sengwe ba kgona gore pampiri e ntse yana re bata plain paper plain ba ba re e tshwanetse ne plain paper mine le sengwenyana dotinyana ko khoning yo sa itse gore e bereka ga ina mosola ba itse gore tsala a bone yone ba e boleletse wena o tsenye dot ko khoning leta lona le plain go tule plain paper e ka dot e bereka mo a ke ro wa printer nya ga ina mosola yone ke gore e favor yo boleletsweng go le pele e te kgaphele ko thoko ba ba yana ga rena go dira ditsamaiso tse ra di itse re di lemogile mme ebile le ba ba setseng ba di dirile ko morago ba tle go di ikotlhaela ba di dirileng ka gona po ka halola mo diemonts mme betso thulaganyo tse dintse jaana ke itumela gore ke bo ke thotse le lona ha go ya ka nna re ka lala nna ke na mathata go tlhelele nna go di betsa tiro ke gone e simologa ya o ela ka 12 ke gone ke tabong ke chaisa mme a no mbetso ke a le leboga ke itumela gore bo re simolotse ha go mpieno di khantse le di buileng di utlwetse ba di tsere ga ba di tseye mohago ba go bereka mo go tsona mo ga mohago a ke itse gore go toa wa go dira eng ka tsona ba go di rarabolla mme go se o rile o ta romela setlhopha ta se eteletse re ta go bua ka e nngwe ye ga ke na mathata gompieno a ke apare purapa ke letelesege ne ke di apara nako ele gompieno ke rarabolla dikgang ga di tako gore nna ke bona gore di tlhoka tharabollo ga ke go di dikologela kwa ke di apara ke di rarabolla gone ga ke re ke romilwe mme ke a leboga ba ga rona ke a le itumelela ke a le leboga jaaka ke ne ke le bolelela thapelo ya me ke gore modimo a le ntshegeletse le te le bone se le tshwanetseng le di bone la akole se le tshwanetseng le di akole mo lehatsheng la lona tere ha go pelwa pina a setšhaba gore fa tseleno la rona e bo e ra wena tota o itse gore jaanong
o e opela ka pelo le mowa pula mo nako ya gompieko batsadi mo nako ya gompieko kgosikgolo o na le sengwenyana se nna eletsa go se direla tautona re tla mo ga sebaka seo ka boripana mo tlege tautona ba ga tshware ka nna hatse re ne re re go neele sengwenyana mongame mongwe wa bana ba gago mo o dirang ka diatla o dirile sengwe sa ba eletsang goreng o boemong jwa morafi re se go rolele ke batlile o lebala sengwe ga ba ga rona ke na le thulaganyo nngwe e ke salang ke tswa kgakala ke e dira ya go ha dikwele dibuka e ga ya mane le maemo a ke mo go e tswa ko ke tswang teng e bua ka se ke leng sone la bohelo ke le mo tlokweng ke ne ke le ko sekolong ke sone kgosi bo ke ba abela dibuka ke dumela gore ne di ka tshwara 1000 ne ke le ko moletemane mosetsana wa tautona wa sekolo wa mosetsanyana wa SRC sengwe sa dilo tsa di kopileng ke dibuka ke ba hile di le 1000 jaanong ke bone gore go nne ke dire thulaganyo e harologaneng dibuka ke ta diaba mme go na le sengwe se ke batlang gore ha ke a go hetsa tiro e le nthumileng ke bo ke se dirile ke batla go aga library ya bana children's library e tla talang ka dibuka di tla tswa ke nna e agiwa ke nna gore bana botlhe ba nne ba go hita teng ba tlhole teng ba bale go rotloetsa gore go balwe mme e rile ga ke bua le mo palamente wa lona le ka nna a tsebagaro ke mora ke re ha le ka mpatela setsha mo tlokweng library ke ka ya ga gone ko go sone
a ba boela ko go nna a re nya se tshare se bone a re se ko se foke a rialo go raya gore ha setsha se le teng jaanong kgang e boela ko go nna ke ne ke bua le di-architects dingwe ko university e nngwe ko America ke ba raya kere ke batla le designela library ya bana e nne an architectural design e ta kgatlhang Afrika yotlhe ba kgone gore na ba ta kwano ba ta go e lebelela ba di professor tsa architecture le design ba re ba thulanya dithogo ba designer ka go e ba e akanyetsa gore e ka nna jang gore e kgathe ke ba boleletse gore e tshwantse e nne le eng go nne jang le bone ba tla tswa ka megopo le lona nngwe le tla tswa ka ya lona mme tshwantse re ha ke a go etsa ke bo ke tlogela children's library ko Sefoke yeo ga se goromente yeo ga se goromente a ke re Tautona Masisi na le ha dikgomo ga ke na la le pudi la ha le nku ke motho hela ha go ta mo mererong eo se ke nang naso se ke ka se hambana ke thuto hela le dibuka le lehilo le ta nnang tempele ya bone ha ba bala mme ta bo le mo constituency ya lona ko khotleng ya Sefoke ke ne ke re ke le itse sejalo ka lebo Mogolokwane ra leboga Tautona re lebogile hela thata ebile re motlotlo re le batlokwa mme anong ba gaetsho re ntse re tsamaela mo motsibong wa lenaneo la letsatsi la gompieno ya nang ha ntse re tsamaela ko phetsong ke tla bo ke tlotlile parlamente wa kgaolo ya Tlokweng motlotlegi Phenyo Mokete Segokgo gore a tle a re lebogele batsadi motlotlegi ke tla bo ke go laleditse ka seno sebaka ke a leboga. Nyame ke a leboga mo tsamaisa tiro mo ngame Tautona ntse ke go leboge e re ga ke dirile jalo ke be ke lemogile botlhe ba o tla le bone matona mme mo ngame kgosi le wena e re ga ke go lemogile ke be ke lemogile tšhaba e ya modimo e ya setlokwa e leng gore e re tshologile mo tsatsing la gompieno ke re se go hetse mo ngame Tautona gore o bo o tsile mo motseng wa gago ya ka o tlhalosa gore ke motso wa gago o e leng gore dingwaga di heta 20 o ntse o le mo gone mongame mme ebile mo godimo ga mo go a itshupa tota gore motse wa o rata le nna wa nthata tota ke le mo parlamente ya ka o bona o nankotse nna mo gare ga mapalamente o bapile le borre Modisa o bapile le borre Hunyepa o bo inola nna hela gore le borare e tla ya go Tlokweng ke go supa lerato le ba ba khabile borre Ramogapi ga ba nankola mo nankotse nna hela gore le borare e tle go nna mme ke re ke tlhalose mo ngame Tautona gore go supa lerato leo le batloka ba supa gore le bone ba go rata ke ntse ke tsama makwatata a kgaolo yone ke buisa diphuthego tsa kgotla mme ka o nnang teng ka go kgaolong ya Masetlheng kgosi Modumedisi a re ke gore ke re le bone ba itumetse gore kgotla a bone e be ntshitse Tautona ba lehatshe la Botswana mme ba re ba kopa le bo Mmakidimotse ba re ba kopa only 20 minutes bana kwa gago ba re ba go tsholetse mpho mo nakong e tla go mo nako e sa e disempele ba tle ba kgona gore ba go recognize ba ditšhabatšhaba ba tle ba kgone go bona gore Tautona o tsa go kgotleng ya bone ya Masetlheng mme ba gaetsho
re tlhotse hano ba gaetsho re tlhotse le tautona ke dumela gore dikgang tse re na re di bua tsatsi le letsatsi mo motseng wa rona wa Tlokweng tautona o di utlwile se se tona ke gone gore re go pataganna ditiro tse ga mmogo le matona ga mmogo le monga rona Kgosi re go bereka tiro ye re tle re kgone go bona Tlokweng yo mosha Tlokweng yo tlhabologileng Tlokweng yo phophomang ka mebereko mme mo godimo ga moo Kgosi o tlhalositse tautona gore gongwe mo nakong e sa e di sempele re tlabe re go etela re tla go bua ka kgannye ya lehatshe ka gore re sologetse gore gongwe re katse mo dikgweding tse pedi a ntshedisa di le 1400 tse e leng gore o tlhalosa gore e tlabe e le tsone tsa bogelo tota mo motseng wa Tlokweng mme re na le dipolasi kakwa le kakwa ko e leng gore re dumela gore tla ga re ntse re buisana le wena gongwe re simolole go nna le puisanyo ya go bona gore gongwe beng ba dipolasi tsonetse re ka seke gongwe ba ngata ga ba ka ngatirolang tera kgona gore re reke mo go bone ya ka ne re bona ba kotati le bone ba reka gone ka koo kana ba rekisa gone ka koo gongwe beng ba dipolasi tse le bone ba kgone gore ba re ngatele dihectaranyana re tle re kgone gore re be tšhaba ye ya modimo ka gore e tlhoka lehatshe mongame mme re gantse o bua le botona ba gago ka gore ntse re tlhalosa tota gore sacrifice go le gontsi gore re sutele toropo ye ya ka re sutelela ka kwano re ne re bua maloba ko parlamente ga re le mmogo ga o bua ka di-mine tse di ko jwaneng le tse di ko letlhakane gore batho ba sutile gone koo mme Kgosi o tlhalositse gore ya ka ne ke tlhalosa ko parlamenteng gore le rona re ne ra sutela toropo kgolo gore mafudisetso a rona ra ntsheka kwano toropo kgolo e tle kgone gore e nne gone koo yaanong kopo ke gore e re ga go ntse go dirwa ditlhabololo gongwe dingwe tsa di-ministry tsone tse ga dintse di agiwa dingwe tsa di-ministry tsone tse di tla mo Tlokweng di tle di kgone gore di fetlhe diphatla tsa mebereko re se ka ra bona di-ministry le di-parastatale di digela ko ga borone dingwe tsa tsone di kgone gore di tle gore di agiwe mo motseng wa rona wa Tlokweng di tle di kgone gore di fetlhe diphatla tsa mebereko ke sone se e leng gore ke dingwe tsa dikgang tse e leng gore banni ba Tlokweng ba di kopa mongame mme sa bogelo ke gone gore keletso ke gone gore ya ka ntse o tlhalosa ka babeeletsi bone ba ntse ba tlhalosa mongame o ne o re romile maloba ke na le tona Chombo ke na le tona Mophutirile ko America ko ne re ile sekweleng mme le gale ke ba gaisitse ko sekweleng sone seo ko ne o romile teng gore re go ithuta ka go ngoka babeeletsi ke tlhalosa yalo gore nya re ithutile mongame gone ko America koo mme ke dumela gore Tlokweng ke lengwe tsa mahelo a e leng gore e tshwanetse gore e nna ntlha e leng gore a tla kgona gore a ngoke bone babeeletsi bone bao keletso ya rona ke gone gore re go dira dry port ko bodareng ye ya rona ye re kgone gore tle re kgone gore re go dira di-factory shelo gone ko re go dira di-industrial park gone koo bana ba ko Mmotsong bana ba Mampoto bana ba ko Ditshwegeng bana ba ko Monneng ba tla ba kgone gore ba ye go bereka gone koo ba tla ba kgone gore ba o be le bogo mongame ke sone se e leng gore ra se kopa mme ka gore tsatsi ke le setse le dikela ke re ke le leboge ba gaetsho gore e be le hologile tsile ka dipalo tse di kana-kana go tla go reetsa tautona ka gore la bogelo re bona tautona ga ke dingwaga tse supa tse di hitileng yaanong re segwetse thata mo tsatsing la gompieno gore e be re tlhotse le wena mo tsatsing la gompieno mme ebile gape o sa tlo le nosi o tla le botona ba gago ba e leng gore di dumela gore dikgang tse ba di utlwile sentle e tla re ga le kopana ko khuduthamageng be ba kgona gore ba helele le gore ba go di diragatsa mme ke a re leboga ba ne ba rulaganyetsa thulaganyo yone molaodi ga mmogo le ba no bereka le bone ke re ke le lebogeng re tlhotse hano ba gaetsho ke a le leboga tsamaya le modimo magadimanang teng ga ja ga gadimana mafetshwana a go reka ka kgomo ba ga makana mosima mmola mape ke a leboga ra leboga honorable MP ka mahoko a kalo mme yaanong pele ga ke tla kopa moruti gore a gatela ka kwano ke tla kopa go hitisa sengwe hana banni
wetso jalo re bone phutego ya kgotla e le gore Tona Lehlatsa Botswana Advocate Maboko a ne a buisa kwa kgotleng ya Tlokweng e leng gore re bone teng a na le matona a mangwe a puso a na jalo le kgosi ya Tlokweng kgosi a puso ga borone le matona a mangwe a e leng gore ke a teng a puso a na le kwa bua ka dikgwetlho tota tse e leng gore ba tlokwa kana ba nni ba Tlokweng ba lebagane le tsone le gore puso ya go ditsibogela ka tsela ntseng jang go a pele ke a boa ka dikgang. Metsotso e hera bobedi bora gore ko ya botlhano re golela dikgang ka tlhamalo go tsa toropokgolo ga borone ke o lebile sa moka a re bone ditlhogo batlhokwa ba kopa puiso go tsibogela selelo ka kgang ya lefatshe kwa motseng wa bone